Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün iyulning 11-i Cuma akşamı kuni. Biz sizlarga Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Rusiya polisi Moskvada yuqori mahkemesi yanında kelgen 50'den çok adamını tutup aldı. Анда ular işgal etilgen Yarımadadan birinci Bahçesaraylı Hizbut Tahrir davasının mebüslerine kol tutmak ve Kırım'da musulmanlarının takip etilivine narazılık bildirmek için keldi. Ularını polis bölügüne alıp getirdiler. Bu haqda Kırım Birdemligi Cemaat Birleşmesi haber etti. Rusiya yuqori mahkemesi Şimali Kafkaz bölgesi Arbiy mahkemesinin hukmine berilgen istinav şikayetini bakıp birinci Bahçesaraylı Hizbut Tahrir davası mebüslerinin apiş cezasını 3 ayga kıskarttı. Bular Bahçesarayda aşçı olup çalışkan Remzi Mehmetov, onun 2 oğlu bar Bahçesarayda tış ekimi olup çalışkan Zevri Apsitov, onun 3 oğlu ve 1 kızı bar. Bahçesarayda kurucu olup çalışkan Rustem Abiltarov, onun 4 balası bar. Endi birisinin hukmu 8 yıl ve 9 ay sert apiş cezası ve 16 yıl ve 9 ay sert apiş cezasına mahkum etilgen savcı boyazı Enver Mamutov, onun 7 balası bar, mebüslerinin advokatları davanın dini sebepleri bar dep saya. Bugünkü kararını olar itiraz edecekler. Bu haqda advokatlardan birisi Emil Kurbedinov bildirdi. İstinaf mahkemesi geçti. Endi dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve diğer halkara mahkemelerge berilecek. Mebüslerinin takdirini gözetecekmiz ve ne yerge onlarını alıp ketecekler, ne yerge cezalarını çekmek için etap edecekler hangi bir cezahanege. 2016 senesi mayısının 12'sinde Bahçesarayda Rusiya telekösüzlük hadimleri musulmanlar Kırım tatarlarının evlerinde ve yerli kahvehanede bir sıra tintuvler geçirdi. Neticede 4 Bahçesaray sakini yakalanıp terörcülükte kabatlanıldı. Ular Rusiyada terörcü sayılgan ve yasak etilgen Hizbut Tahrir dini teşkilatının işinde iştirak etuvnen şüpheli sayılan. 2018 senesi dekabr ayında Şimali Kafkaz bölgesinin Arbiy mahkemesi olarga hüküm çıkardı. 44 yıl sert apiş cezası. Londra merkezinde Ukrayna Arbiy esir denizcilerinin destegine aksiya olup geçti. 20'den ziyade kişi Büyük Britanya baş nazirinin binası yanında toplaştı. İştirakçiler Putin'i toxtatmağa, Ukrayna'ya karşı Rusiyanın tecavüzünü toxtatmağa davet etti. Bu haqda Avromaydan Londra temsilcisi Natalya Ravlyuk haber etti. Aksiyaga bütün dünyaga Bashar Asad'ın cinayetleri hatırlatmak için de Suriyeliler de koşuldu. 2018 senesi noyabrinin 25'inde Kerech boğazı yanında Rusya mahsus hizmetleri Odessa limanından Azaq denizi boyu Mariupol limanına yol tutkan Ukrayna'nın Berdyansk ve Nikopol katerlerine ve yanı kapı reyd bukserine hücum etip onlarını zapt etti. Neticede 24 Ukrayna denizcisi esir oldu. Onlardan 3'ü yaralandı. Ukraynalar esassız sınır bozuvunen kabatlanıla. Ukrayna denizcileri özünü Arbiy esirler dep ilan etti. Birleşken Milletler Teşkilatı Halkara Mahkemesi Rusya'nı derhal denizcilerini azat etmege mecbur etti ama Kreml kararını көрмемесізlikке urdu. Bugünden basta Birleşken Kuvvetler operatsiyası mıntakasında bir Ukrayna askeri yaralandı. Gün devamında Rus işgalciler Ukrayna mayecilerine karşı 11 silah kullandı. Bu haqda Ukrayna Müdafaa Nazirligi'nin spikeri Dmitro Gutsulyak haber etti. Donetsk vilayetinde Novolugansk kasabası mina topuları ve artilleriya ateşi astında kaldı. Minsk anlaşmalarında yasak etilgen mina topuları Zaytseva ve Lugansk yanında kullandı. Yalı boyu tarafında ise minalar Taramchuk civarında patlatıldı.
Украина Юқары Радасы яны сайлав кануннамесіні қабул етті. Канунға 230 халық мебусы қол тұтты. О ачық жедвеллерні ве 5% кечме барьерны көзде тұта. Дайрей беру яраны онлайн шекілде деніштірмеге имкан берем. Бұны yapmaq үшін садыже электрон имза керек олacak. Бұнын еле ташвиқат кечірів қайделері де yazılған. Юқары Рада яны сайлав кануннамесі лейхасыны музыкере etmege июнын 6-сында башлады. Екінші музыкере эпосы олып 4,5 түзетме теклиф етілді. Яны сайлав кануннамесі құветіні 2023 сенесі декабрінің 1-інде алacak. Все дуже просто. Бюллетень отримається. Эршей кулай. Аласыңыз бюллетень бірінші графа сияси фырқа үшін. Екіншісі сияси фырқадан намзет үшін. Украин сайлайжысы ешанған намзетінің еріні озы деңіштірежек, көтережек. Бойлейже жедвелде ерлеріні кімсе сатып алмайжақ. Чүнке жедвеліні фырқа елбашчысы дегілде сайлайже озу япа. Невбеттен тыш парламент сайлавлары үшін бюллетенлерінің 84% енді азыр. Полиграф комбинат Украина геже күндіз учиденішті чалышы башлады. Сайлавлар өткерілмесінден еді күн евел эпосы бюллетенлер азыр олмасы. Бұ 60 миллиондан зияды әрбірісінің 8 севиелі құровы бар. Бір мандатлы бөлгелерді рейберу үшін бюллетенлер мавы боз туслы оларының ұзынлығы 60 сантиметр. Бір мандатлы бөлгелер үшін бюллетенлер құм туслы. Әрбірінің ұзынлығы фарқлы. Ән қысқасы 20 сантиметр, ән ұзын 80. Бюллетен дизайны деніштірілді ilk sefer деніштірілді. Украина Юқары Радасы құббесінің усліплештірілген ресміні қошылды. Стосується саме дизайну зображення. Бюллетень дизайн деніштірілді. Украина Юқары Радасы құббесінің усліплештірілген ресміні қоштық. Пек земаневи шекілді. Кешкен сефер более дизайн олмаған еді. Бұ зияды же земаневи Украинаға келіші. Виготовлено по одномандатних округах. Бүгінде бір мандатлы бөлгелер үшін 26 миллион бюллетень азар, ве чоқ мандатлы бөлгелер үшін 27 миллион. Мемлекет тышындаки бөлгелер үшін 469 бин бюллетень. Эпсі олып, бұ 53 миллион 500 бин бюллетень. Кереклі меғдарының 84%. Алты кеші әлі қолды юзге қадарым яраланды. Юнанистанның шымалендекі Халкидеке бөлгеде күчлі фортуна олып кечті әлі қолғанлар туристлердір. Олардың арасында әкі бала боқта ерлі полис хабер әті. Олардың мәліматына көре бір чоқ адам сув басқан evlerінде қалмақта. Халкидеке бөлгесінде февкуляды вазиет илян етілді, анда электрик нақыл хатталары базылды. Биналарының дамлары сынды ве тереклер йықылды. Yollar қапалы, қаза яранды құртарыжылар. Полис хадимлері ве экимлер чалыша. Биг Бен 160 яшында. Там бұл күні Лондра сәкенлері ilk sefer Westminster сарайы қолесінде чан қақылмасыны әшітті. Фақат бүгін Биг Бен әмиетлі күнінің сесіні чықармайып қаршылай. Қоледе да 2 ел әвелсі башланған тамир ішлер япылмақта. Сонына келмесі 2021 сенесінде бекленілі. Биг Бен ресми ады Елизавета қолесі. Адының деніштірілігі қында қарарны Британия парламенті 2012 сенесі қабыл етті. Құрметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді. Дадачо хаберлерні сізлер UA-TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA-TV'лі олыңыз ұзынызге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенже.